Det lykkedes også at få en aftale med Dumitru Pascutas mor om et interview. Vi vil gerne have mødtes med hende hjemme, hvor hun bor, eller der, hvor hun arbejder, for at kunne vise det. Men det vil hun ikke være med til. Hun er bange for at miste sit job, siger hun, hvis nogen ser hende tale med os, og de bliver klar over, at hendes søn er kriminel. Derfor møder vi hende på et fortov i en nærliggende by. Hallo, Anna. Nice to meet you. Nice to meet you. Hun siger, at hun ser sin søn som en god dreng, selvom han er kriminel. Din moment ce îmi trimite bani din închisoare, cred că asta spune totul. De seneste 3 år har hun kun fulgt med i hans liv via telefonopkald og billeder, som dette fra København. Vi spørger hende, hvad hun synes om, at hendes søn begår indbrud i Danmark. Nu-l pot părăsi pe Dumi, nu-l pot. Orice ar face, e copilul meu și nu pot. Dumitrus mor har været arbejdsløs i flere år, og der levede hun af de penge, han stjal og sendte hjem fra Danmark. Havde hun ikke haft dem, måtte hun gå fra hus og hjem, siger hun. Don't you think it's wrong to take money that you know have been stolen? Nu, dar mă gândesc la viața lui. Nici de cum, dar viața lui. Hun har lige nu arbejde som husholderske hos en rig familie. Hun bor hos dem og tjener knap 2.000 kroner om måneden. Det er altså mindre end de 2.500 kroner, Dumitru nogle måneder sender hjem fra fængslet i Danmark. De penge sparer hun op, siger hun. Acum nu am nevoie, dar pe când vine el. Să avem unde sta, ce mânca și ce îmbrăca. Anna Deac glæder sig over, at hendes søn har langt bedre forhold i det danske fængsel, end dengang han sad i fængsel i Rumænien som 18-årig. Dumitrus mor siger, at hun ofte skjuler, at hendes søn er kriminel. Folk reagerer nemlig meget forskelligt, når hun fortæller det. Unii sunt miloși, alții dispreț, arată, dar mai mult milă pentru mine, ca mamă. Hun håber, at Dumitru vil vende hjem, når han har afsonet sin straf i Danmark. Men Dumitru har tænkt sig at blive i Vesten. Han siger selv, at han er træt af kriminalitet, men det kan blive nødvendigt, hvis han ikke kan få et job. I'll go, I think maybe in UK, because now they let us, I understand this year, they open their doors to us, to Romanian people. We can go and work with papers. So remains to see. Dumitru Pascuta mangler stadig at afsone godt 1 år, og her kan han altså hver måned overføre 2.500 kroner til sin mor i Rumænien.